forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's the African Cup of Nations. Bafana 2, Angola 1. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. Angimnandi Rutmani. Ngimnandi. Yeah, sure. Sonke sijabulile South Africa sibone iwin enhle. Yeah. Ya sonke nje sijabulile ngiyathemba no Ramaphosa la khona ujabulile. Yabona South Africa iwinile. Ngiyathemba sebezoqala ukuyilandela manje bakhoze siwinile. Ngithi bazwana ukuthi siwine first and then uma bezosilandela. Yeah. So sathemba next game. Mara into engikhala ngayo Steve ngikhala siyakorelwa. Akumele sikorelwe mfethu. Lama team lawa sinawo la aswaki lawa. Yes. So iSouth Africa yaba isabayo kule group le. Yeah. Lawa manya azifele. lawa asifele. Yeah. So Angola mara bayisinika tough time. Kahlahle bayithi ifuna usiprove a point. Yes. So kwasho ukuthi ke iSouth Africa ibest. Vele ma ubest uhlala ubest. Yes. So kwabonakala ukuthi ingane iyohlala ingane. Yeah. Momdala ingane ishaya kancane ishiye kanjalo. Sure. So babonile nabo. Maybe next time bayozama ko Egypt nako Zimbabwe. Abakho South Africa bahlulile. Sure. And then amajita adlala. Yeah. Kunje iphethini coach ngathi icoach iphethini emdabula yabo. Yamshaya. Yeah, because u defensive too much. Yes. Akazwana nokattack kakhulu. Yeah. So isikhathini samanje i-defensive esasebenzi. Yeah. Kusebenza attack. Yes. Yeah, mawuthi uzosebenza ngo number 6 abayi2 azokushaya ama team azoza attack. Yabo. Yeah. Problem. Yeah. So dlala nge1 attack ufaka obo ma 2000 captain ama 2000 ikhona ufaka obo nganasis skomot ashaynet mfethu mawufaka labo bantu labo ya attack. True. So ukudefend ngeke udlala ama defender i6 phela i4 emumva ne2 emidlelini. So which means yaba invite uthi abaze kuwe. So icoach maybe uyabonile ama mistake kanjalo izam attack kumele attack more. Yeah. Sabona bomrim bagijima. Shoda umuntu ozoba supplyela nje kuphela. Yeah. Ngoba cause bathatha umsebenzi wonke bawunika apolice. Sure. And then apolice lo msebenzi ugcina naye somkhathaza. Yeah. Ngoba cause akekho umunye omncedayo. Yeah. So ugcina naye ekhathala leso ugcina sebemkhipha. Siyabona ne-injury khona, okay le injury le ikhona but akazame coach ayithu afake umunye ozoncedisa apolice. Siphethe opelepele bakhona bomfukeni. Into leza attackers imnandi. Yeah. So nganasisi force la okay udlala phesheya mara akasikhombisa ukuthi udlala phesheya ngathi udlalela iTS Galaxy. Bithi kanjani? Ngathi lokha. Mfethu kanjani? Sifuna ukubona lamagoli abale gola kalikorile. Lihle ile siwafuna ukwabona amagoli ase-England. Phela England mawuthi abheka ileague yase-England mfethu u-number 1 umhlaba wonke. So akasikhombise mfethu into enzakala ngala. Sifuna ukuyithatha lonto le nathi siyibuild ngapha. But yena akasikhombise usikhombise angazi uyazibhanka or uyancengwa kuyibafana mara ngathi bamncenga de wekadlala ngakhona. Ngathi akafuni ngathi bambizela nje usenzela ifavor. So angasenzela ifavor mfethu akadlala ibhola siyamazi uForce la ugudu kushaya amagoli. So akasenzela ibhola mfethu sitfunayo into akayifundayo ngala. Angayeli just ukuthi udlala eEngland what. England phethe ibhola elitop but angiexpectanga ukuthi adlale lento ayidlalayo. Phela mawuthi abheka uMahopho umshaya 100%. Uyamhlula. Kuyibafana uyamhlula kubafana. Yeah. So uyabona akaphakamise kwazi ukuthi bafana abafana ephambili because aswine mina angizwani nokuthi sidlala ibhola nokudefense ngizwana nokuthi siyokora. Simple. Into esiyele lapha nokukora sikole ama point. 5 games sizozibona ku semi final. But South Africa yabayisabayo kule tournament. Ayikho enye team abayisabayo. So kwi final singaya na Morocco singana kwi final. So if South Africa wasayona yasithemba oba khona njengoba beyisaba naye ayibakhombisa ukuthi anisabele ubala sizoniprove point ukuthi thina South Africa sinjani. So ama team lawana abo Egypt
boMorocco siyabadla kumakhefu bonke labadlala lapho abekho abantu abasha ongathi babuya le phesheya mhlawumbe balethe boRonaldo bobani bani so lama player adlala lapho yiyo la siwashaya mayize la eSouth Africa so boSundowns noBoPirates yibo ama player ashaya lamajita lawo so uyabona mfethu ukuthi ayikho nothing special uMadala ayekele ukuthuka angasabi attack ibhola yabona Steve ibhola lichange every day awuhlala entweni eyi-1 so yena ngalokho ehlele entweni eyi-1 ukuthi kumele ngidlale nga-2 midfield kumele ngidlale nga-3 attackers isidala leso usadefend dlala nge-3 emumva kuyafana dlala nge-3 udlale nge-1 gcwalisa ama-attack le team ingezukukhuphuka ize kuwe so malokhu i-attack ama-mistake maningi abazowenza laphaya so amajita mina ngiyawathemba le wadlala ngakhona ngiyawabona kwi-final azoya kwi-final so Friday siqeda nge-Egypt iZimbabwe noma singadrawana ngithi basuke bezela i-draw vele so ayikho into esingathi intsha kubo and ngeke basivimbe nga-next so amajita adlala mfethu makulimala omunye bakhona abanye so babiza basondele kudlalwa Madala ngayekela ukusaba Steve mina into engikhala ngayo uyasaba nalesikhathi nale ndaba yakho ukuchange late uthanda ukuchange late flop mayiqeda futhi uzokwenza ama mistake more umsapho obas wayifaka obas umfakela ini umkwano umbonile wena Elias mfethu umkwano ayikho mfethu yini kanti leya wayengafaka umfukeni akapho lahlela umfukeni lantwana ngiyayithemba ngiyayithemba futhi sibeshe kula team lawa ayitshela ukuthi ayazi uyakwazi ba-prove point ukuthi laba ayabekho so Madala ayekela ukusaba Steve ayekela ukusaba sizokwazi ukuthi siye phambili but into engithanda South Africa izodla iChristmas ijabulile nendaba ukuthi siwinile sonke sizokwazi ukuthi siqhubeke la sigcine khona Friday so sobonana Friday 5:00 sidubule Egypt ayisekho idlala ngalomuntu lo abamuse emakuleni usala iLiverpool ayisamfuni nayo iLiverpool usala sekaphelile bamuse emakuleni indaba yakhona ishayile eDubai so balungisa indaba ungezana mfethu ayele ukuthuka udlala phesheya ngalungisa mistake leyo ikutatazela asifakukekana makuthi mhlambe uyasaba usaba ukulimala ahlale phansi kancane afunda igame sifakukekana khona ukekana engadlala no TRP lapha ube mnandi ishasho hayi thank you man hayi awuyibekile